Talo whakitala te tot TV te ponei au ko tile sa te o. Whakatalo whatu whaki whanau tū walu salalau e nono mai te ponei I lunga I te neti. I te ponei ka nono tāua ki tala ki lunga I taumawhainga te mālo ki te whakawhoki mai ngā whanau tū walu. Whapato ngā te whenua ko nuku whetau whamanatu te aso te whakawae, pēnā whuki mo tala o tā whaunga. A te kapineta ko tinei ku ke whaini whakatokanga lei, na te komiti whautua te COVID-19 ke toka katoa, ko I tuai o whai ke waka whanau tūwalu ko lai ngā lue pe la mine ofisa iloilo I waka whaika, I o mine observers. Te tūlanga tēnei ni whakapātonu mai ne te ulu te mālo I te whakasautalanga ne te .tv, ki te tūlanga te whakamoemoenga ke taunu mai a waka ko lai ngā lue I whanau tūwalu I te aso nei. Nara o tine e kui mātou ki tine mawhai whakatokakale mai aka se parani sau kato ki te whafoku mai ngā o tō observer o nāne whakatokanga o yoko mai o waka I ka o mo te masani ko isine whakatokanga o tato o ne whai I rungai whakakako pēnā whuku mo wakaoela e whanafuku o pēnā te tari inga I whataranga ki rungai I wakawhai. Ako pēnā mo observa sa tātou ngā mairu. E tēnā te manakonga tātou kina te whataka mai whalei. Whantaranga ki rungai te wakanga o rātou kuna I te tausinga ki ara mo tino katoa kai waka e tausi whakalei. Sifuru whaaso. Nā nisi whatakanga tolo kana e whakakatoro makai ko toka mai a te parani tēnā te task force. I te vai taimi tēnei ko tine whai ke tā awhika toa whakatokanga te komiti ki te au mai ngā whanau tūwalu, ko te mea ke toka whakalei te parani tēnā. E sine mea whōliki ko lai mana ko ngina, ne whakatoka whakalei. Ngā tiko te vice four, kamdanga vice four, a tiko mawhai o toka mai a te parani tēnā te task force. O noni e te kapineta ki runga I te parani tēnā. Whai te atu ko tokanga maari e roa mea katoro ka nina ko mea kato. O whai seiku I te taimi tāka whakasau mai a whakakaika tēnā whakumo whanau tātou ngā ramu te mea I roka rasi tātou whenua e rasi ki te marawa se ma whai kako tala tōu borders ne. I rungai waka kia tēnā whakumo wakare te nara apanakonga ko te mea keu mai aka whukiroa whatokanga tēnā. No whale ke I te kabineta. Whai e le kātou tōro. Kia whai seiku. Te kilonga ne te mālom te task force me whōliki ki te whakamataku tēnei e mai ne whanau ngā lue tātou konei o nā me ngā lue wakawhaika o nā lātou e whaika loa I te wasa. Maru te atu whenua e whangalong, te lua mālo tēnei o e ngā lue o ata whangawhangawhangale e karoa a te au mai o whanau te atu whenua konei mai kua. Ia se ngata fua I lungai whanau konei ngā lue I lungai I wakawhaika. Ia pēnā whukuro mo whanau tātou konei lawe whiti. Ia pēnā whukuro mo masake tātou. A o toka whakafoku mai. Ala nei te maro ko ngā rue maro sinegi te mea ke katoka katoa wheitu ko nā ke toka. A whakako nei e talia ke au mai ko whakakola ko katoa te sifulu whaaso. Ko la siki whetau I lomo nisi waka I o me ko whakakola e masane o utu ne lātou I o me suia ki ngā o kau waka. Ko nā waka e talia whakafuki mai a observers I lunga. Te kilonga nei a te mālo ka whai ko sasau katoa tokanga maalie ka ko se ai fuki se masake ma whai o mai ne lātou ko nei. Ko whātoa maua e o whai seikunga ki te tūlanga tēnā o te whakafuki mai ngā observers pēnā fuki a masake tātou. E lima tūla whono whakatautau ko tini whakatoka ne mawhai o a wakai te whanotanga te palamene I te māsina nei. E au whiei tūla whono konei ko te tūla whono whakatautau I lalo I te tūla whono tupe tewa tūwalu, te tūla whono whakatautau I lalo I tūla whono consumption tax, te tūla whono mo la whonga ki peo whunga, te tūla whono mo whakatontonunga ki whakataunga o mea pēnā whoki mo tūla whono mo mea tupu whawhua sei. Tēnei te mestel loko me te katoa toanga.
I whakamatalanga mai te officer lo ia o te malo, e whai mai tū la whono kone e tau o whakailoa i o me whakasalalau ke longo tasi atino o te at whenua, ko i tua i o ka amata te whanotanga e pēla aloa ma whakanafonga o te tū la whono mo me pēnei. Te tū la whono whakatautau i lalo te tū la whono tupe teo o tū walu, te whakamafuli i lalo te tekeseni lua sifuru te tū la whono lase tupe teo o tū walu. Te pongai te whakamafuli inga tēnei ke mawhai o isi te whasosoni i maua ne tino i te taimi o te nofo se toka o te at whenua. Te whasosoni tēnei mawhai o maua ne tino ko la e isi nilo tau wakauni te tupe teo o tū walu, kai mai lunga i tarianga te papa whātere tele e onono ki te tupe teo, kai e tau whoki o mamanaia ne te whaitino tēnei, a te pokotianga ki te tino ma whaigo li taia. Te soatu la whona whakatautau i lalo tū la whona mo la whonga i mea tongi mo mea whakaonga. Consumption Tax Act. Ko whakamafulinga mo te pongai, ke mawhai o tapale a nisi o kope mene mea whakatau atu, kai ke whakatau i se tū la whona whakangalue i o mea ko the regulation. Mea tau e bene mo mea tau whiuolo mo whakalele, whalaua, laisi, suka mo sinu tunu mea kai. Te whakamafulinga tēnei ka whasasoni maalo silo ki te whakawasenganga whakalei o mea whakatau atu, i o mea ko mea kai kone ki whaingofi e te whakangaluinganga tū la whona o la whonga mea tongi kai whakaonga. Te tū la whona whakatautau o la whonga ki peo whunga lua whelua sfulu, e fuli nei e te sekiseni sfulu wha, pui pui tolu, pui pui hao te tū la whona lasi. Te whakamafulinga tēnei ka whakasea i ne la whonga ki lunga i peo whunga mana whai te tino e whaisena mea alofa, i o mea sponsorship ki mea tau a kokonga mo tā whonga. Tona winga so se tino te la ka avene sene i o mea sponsor nei a mea tau a kokonga, i o mea ko tā whonga e mawhai e whakapātanu mai nei ia, a mea alofa ia ko nei ki te matangaluenga peo whunga mo la whonga. Te mea alofa ia mea ko sponsorship ko nei, ka se lau ki te la whonga peo whunga o te tino tēnei. Mo te suatu la whona tēnei whuki ka waka, ko te tū la whona whakatautau o te iloilonga o mea whakatau lua whelua sfulu. Te la e fuli nei e te sekiseni sfulu tolu o te tū la whona lasi mo te tonginga o mea whakatau. Te pongai te whakamafulinga tēnei ke mawhai e whakamawha asala, i lalo tū la whono lasi ke mawhai e whakamalosi au siusutei ki te tū la whono. Te vaianga te sekiseni tēnei ka awhia iei, tasi, tusi whakatonu mo te se au siusutei, lua, tusi whakatonu ki se sala tupe te la e tau tongi i loto i se taimi whakapatino, tolu, ota o te sala tupe i o mea pei ki te whalepui pui. Kai motu te tū la whono whakatautau tēnei e whaifuki ki a waka, ko te tū la whono mo mea tupu whakafuasei, te la ka whakamafuli nei e te sekiseni tolu lua, tolu iwa mo te whaasfulu te tū la whono lasi mo whakalawelawe tupu whaafuasei. A whakamafulinga kone e whakapongai tonu mo whaitu pēnei, mo vaitau e tau whaaluti e se tongi mo whasasoni, i tupe whasasoni, Tuvalu Survival Fund, ma alosi whakangalu e te menisita, ke eo ki te tūlanga ko la e mawhai, i o me se mawhai o manu ma alo se tangi, a se tino i lalo whakangalu nga ngau ma alosi konei. A tū la whono e lima konei, ka waka i te whanotanga te palamene tēnei, whakatautau kei whai te pōs hulu whao te māsina tēnei. Te mese te logo mo tala te .tv. Tamaliki a konga mai te akonga lasanga lua o fitu walu, ne au fia i te polo kalame whakapitoa mo tamaliki te lani whakatokangina ni te polo tseki, e o nono ki te whakafoliki nga whakalawelawe tupu ki whaafini mo tamaliki. Te polo kalame te asu nei te whalekau pule o vaiako. Sauilu makitsona me te katoa toanga tala. Tēnei te tolu o taimi ke whaia polo kalame ko nei a te polo tseki, mo tamaliki a konga loa i lunga i whnafuti nei. Te ofisa tokotasi o te polo tseki ne whai mai, me te aso nei, nau mai ne latou tamaliki ke au fia sau talanga mo titi ngā manatu i matau pukola e pokotia i e ulto walanga. Te polokalame mako tēne ne whai se fun day, te la e olotasi loa activity mato i sile whakatoka mo tamaliki ka e tau ngatono whakarunga i latou. Ta te la singa mato whai whakarunga i te. Hati te isu tēne ne puke mai ne mato te whakaungan mato i te tēne ko te pusi, te songi tēne mo te whakaunga te kamangi no, i tamaliki ka la whauliki. Nala te la singa lo te mean matan whakastanga mato whaikatiri ko pokotianga ne. Mena pokotianga ko lai mwhai mawane lato, mwhai lato e o kuksturanga tai whakaungan lato mea kona. Te polo tseki tēne i e lua awaenga whakatawa ne ia, te lai whakasanga malusilo ki lunga i te puipuinga, mo te whaafolikinga o whaalawelawe tupu ki whaafine pēnā whuki tamaliki whaafine. A te polo tseki tēne i e lua lo awaenga ki lunga ni lato, ko te formula approach, te lai whairaka i akonga ne whai akonga. Mo te informal approach, tēne e whaitua i le community facilitators kone whungālu i te polo tseki tēne i. Nā la ngālunga kore ko te awakanga o te mea tau sauro tonga tino, te whangatasi ke o whakangatanga whakasauanga ko te whawhine o tamai whawhine. Nā la setasi o activity a community facilitators
ko nei ko te whakapasanga i tamariki ako. Mai selo ko tamariki ko nei festival se kaulo to ko kalame kolailo to te formula coach ana ko te ko sila pasi tai te sila pasi te nei ko to ya. Te polo kalame tēnei e o tonu lo ki te sālo tō ngā tamaliki, mo lo tau tiu te kola e tau o whaine lātou. Te polo tēki ne whakasanga ana a koa konga ki tamaliki o a konga la sanga lua, o na loko kilonga kola e mawhai au ke a pokotianga i te matua tēnei o tamaliki. Ni Filipino mato te age group tēnei ke kau mai, ona me koa, o isra ko ma tua ka e tanton mato me lātou ko mawhai hukilo. O toilo to ia, whakalawila ko nei, mawhai mato whakanga te pusi, te inu, te kamangi, te lama te mawhai oa. O makan mato me ko nei ki whai pati ni mato ke ilon mato a. Poko tianga ka mawhai o ko bingo i kamaliki, mawhai ko kamani me ko nei. Toko tasi o tamaliki ne whakatasi ki te polo kalame ne whai mai ne ia, me ko kolote au ngā vai ngā polo kalame pe nei ke lātou tamaliki. Baru ni tahu kenal polo kalame ini ne whai, ko te rights and responsibilities. Nesse me fuki e maturi sa shmali ki lumai te kusum te kamani, te inu kamani, ate poko tianga ki lumai tamani ki foliki, mapuku sa karailu, se mau whakautu kawa kwa konga, kola ne whakasoko mai nato, ia la te kifio masaki. Poko e masaki kola te lung cancer, ia ko te heart disease, the stroke. Ia policy me fuki ko te rights with the responsibilities. The rights with the responsibilities ko te apuama. Mo te responsibilities tiu te oko. Hilonga malase o te polo tsieki, ko tamaliki ke ilo ne lātou a pokotianga e o ko ke lātou i te whakaonga ne lātou te pusi, mo te kamangi, ka koe nofo lātou i tūlanga o a koa konga. Whamoemoenga te polo tsieki, me ka mawhai toi whakasokolo tō a koa konga pēnei i te māsina fōu, ki a konga la sanga mua mua ilunga nei te lau mua. Te polo tsieki tēnei ne kāmata i te lua whesipulu fitu, ka whakatautau ke o te lua whelua sipulu tasi, ka e sini kilonga ke mawhai toi whakasoko ki se tasi mtea whatau sanga mai mua nei, o na ko tūlanga loa te masaki pisi tēnei COVID-19. Sawiluma ki te ona mo tala.tv. Whakapato ngā te whenua ko nduk whetau i lunga i whanafuti nei, ne whai whakala i te aso nei te whale kaupule talimali e lua. E whakamailonga i e te aso te whakawae. I te aso whakilo tēnei e whai whaki e ala whonga whaitino whanau nuk whetau, kai whamasausau e ki moi mitinga mo whakamoemoe ngā te whenua, ko lāne whakasāsale mai loto te whakawae a te whenua. Te me se tēne lokom te tala katoa. Te aso tēnei e whakamanatu ne whanau nuk whetau i tau sanga katoa. Te la whakamoemoe ngā te whakawae ke whasausani ki te whenua i te whakataununga manakonga te whenua. Te whakawai sene tēnei anu whetau o rewaloa ne whakatu i te awhiwa se lau whesfuru te pongai tāua ne mawhauwhau ke mtou tua mo whakatu se wanga sene pēnei mo whaia manakonga te whenua ne te ake ngā whai te whenua. E lawe mai ne kōrua tātou ni e tui roto i te manua te kaura hapuka kot. Te kot tēnei ne whai te mai sene o te whakawai tupe anu whetau. Te tarimari e tasi, ne whai te mai whakirunga i sene te whakawai tupe anu whetau ne. Tā la te aso tēnei e tāua kiro ki so se whanau nu whetau saralau. Toko tasi te ino te whenua ne whai mei nei a te kāmatanga o te whakawai, mo lātou ko la ne whai tūsanga ki ei. Ko te whakamoemoenga nu whetau ko se whakawai tupe te la. E kawe i egi mua a te akenga nu whetau mo whakamoemoenga nu whetau. Tēnā ne wau i e te mawhauwhaunga. Ke whakatū ne se whakawai tupe mo nu whetau. Kai whai tūsanga kei whānau nu whetau katoa. Ko la ne mau tōwhinga, ko la ne akonga i tūtasi, ko la ko ngā lua i pānapa, Nauru, mo Tarawa, mo niskonga o te atu whenua ki tu atu whoki te atu whenua. E tēnā te waunga te kāmatanga, te lalakati ko te māsinala o a pelila pe i tausanga i a whiwa silau a Fitzful tolu. Ne luku iei o kāmata whakatū te tupe tēnā. Ne tamatai ne, ta angata, ta mawhine no whetau i Pairiki, i Tarawa. Ena le moli tana whakamalo ki tua o te whenua, ma whanga ne whai tēnei ne whai i ololo lei a te akenga o te whenua.
Te ralae I te tausanga tēnei e langona te fia whakawhitai ki tua. Kai mai se a tautai o nuk whetau. Whanau nuk whetau katoro a ngā lue, tangata mwhawhine. Ia kai mai se whoki ko whakaoso ne kau waka. Ne rātou ko la ko mauto whinga I lunga I wakamutu, pe o funga. Ne lafo katoro ki lunga toi whakaoso te whakawai tupi tēnei. Ia ke oko mai ki lunga I te taimi tēnei. Ko uke ki atia ke ngā nuk whetau ko oti ne whakaonga, ne whakaonga ke te whakawai tu. I lunga I te whenua. Kai oko I taimi ne kalanga mai e mo whakatu te whāti wha, te whale kaupule trust fund. Kai ne whaitu sanga ne sala, a toko ke ngā girunga I se capital e ka matei I tu sanga o lato. Nuk whetau ne seki manawase, me toka te whakawai o ia. Ka ne whakaonga te whakawai tupi, mo whaitu sanga girunga I te whāti wha. Tā te mea e ngāri e whakawhitai girunga I whakatokanga konei. Te whakawai se tasi o langa tupe, lasi tena whasosoni ki te whakatupenga o atia ke ngā lasi a te whenua. Se ngā tafo I atia ke ngā kai ko te lango malo o te malo singa, tamanuku I tūlanga tā whaunga o te atu whenua. Lipoti e whai mai, me tēnei lo te tausanga mōmua ni iku, ke se ai se la whaunga e lafo, ona logo pokotianga mai te masaki whakamataku tēnei pokotia I te atu whenua. Te aso te whakawai te tausanga ni e whakamailonga I te katoanga o te whasurifitu tausanga. Te mese te logo matalo te .tv. Ka mo te toe tala, I te astai anei a te malai tā whane na whakinga ne te kalapu futipolo mai whenua ko lāni whakamau ke kaulato I te whakatauwhainga ki te ipua te pange. Te whakatauwhainga ne tala whakaloalo I te aso nei, te mese te loko mo te tala. I te polokalame te talanga whakapito I te tai o nei, te ofisa mai te pange ne sui atu nei e te pange ki te whainga mea, ne whakaasiaka nei a mei te pange e fia o lango malo nei a tūlanga o whainga tā whaunga I te atu whenua. Fia aku mai konei ia whakawatu te leo mai te pange. Te pange a koe ia. Whakatumau nei e te lango malo whainga pepe nei ki tahaunga. O support nei a konua. So se mei tai mana konua. Te whai e karia fia nei te pange o whakatumau. Mo taimi mai mua a koe ia. Te whai au I pati atane mei te ipua te pange o tūwalu, e se ngata fua I te whakatawhau I te laumua nei. Kai oko whakiloa ki whenua I tu atu whanafuti. Te la e isi whakiloa ni whasoni e te pange ki tūlanga o mea tau tāwhaunga mai se te futipolo. Ia he katalo I runga nei ia kōrua I whanafuti nei. Ka koko ki runga I o ruatai na mai tua ki whanafuti. Mai na numea, ke o kalo ki runga lai. I o tūlanga whasoni mātou kona. Au wala kona pere. I pumu pe karo le mātou, le pere whakatene no tona pe. Whai te rātou I whenua I tu. Ia koi. La verdad ne mato ina di posi vale ne o pai mai ko I moto. Pengo ofisa kana I tu. Me ne feno kana ko ni fakate ne no. Kana me. Tinga lo de fala de tu ki no da do ma ha de. Ma da de COVID-19 kai. Ia ni fai no da ha. Atane te whakamalosi ki te pulanga ke mawhai tā whau mo te whakamaoni, ona ko tūlanga o whananga I aso nei I tūlanga o tā whaunga ko uke. Ia mogo lo kana I tā ha. Ia. Whanga whakale ia. Abanoka ko dei me. Ia ho dei ko malakua matawa ko he da tu hala hala ko kami pe no mai tu ka koi ke pa tu ko lu a koi ta ha ya ko la pa tu en to ki te pa pe tai mo te ta pa ma pra ko ko vi no ka tu mai ya pa pe tai mo te ya ta pa mai de la tu ko ya ai fia ko fi ta de ko ya ko no foi ti la ka de ko ma ka ta ma to ka ma dei ta mo ko fa le ta koi he lo ni ka ma ki mo pe ta ha ka le I tena whanga ni, tusa mo te lima kalapu le whakamau ki kaulātou I te whakatau whainga ki te ipu o te pange, rua whelua sifolo. Ia te whakapia whakamasa o te panau te anganga o te kono me tātou. Tātou ni te toko lima lo tau tim, kati una alo o petau, pai tuku, nā futi mo ni utau, mo kulai rai. Se ero a tau tournament, me ona la me toko lima kuai, unfortunate nisi whenua siki redista lo tau tim kai ui, se sanga tātou ki tātou e whakatele lo tau tournament. Te timu futipolo tō whanga, e nafo nei mo te ipu o te pange I te tausanga ko whanau. Te lai te waitau nei e lātou e tau ma whai whakiloa, ke toi puke whakiloa nei lātou. Stai te awananga. Ati te whakamumunga marunga te tō team ko te whenengan mātou te ipu te nei ne. Mai se mene puken mātou te tausanga whanau. Tausanga nei tene whakamalo se kei mātou ke. Pe te whenenam tō ipu te nei. I pati a James me tai rasi lo te pokotia o te kalapu lātou, ona ko te uke o lo tau tamaliki tā whao ne olo ki whenua I tua whanafuti, ona ko te masaki COVID-19. Mai ta whalo I, a te pangi ne whakamea alofani e lua awheta ala ki te whakaputopotonga. Ma whakatupe a ofisa e tausia tā whanga I taimi o whapakinga. Te whapakinga tēnei e isi whoki whapakinga whawhine e ulu iei. Ai whakatautau ki whakatele I loto I se fitu vai aso.
te mese te loko mo tala te .tv. Ko nā la tala te .tv me te pō nei, whakawhitai me te mauna whamai, ke manuia te pō ka e tō whā.